ukuncoma nokuyikhetha inkosi enkulu nyazi lwezulu. Amen. Lo khulumayo umfundisi uHlatshwayo wasophongole ekhaya lethu ayibonkosi. Uma kukhulunywa ngenyanga yezulu bantwana bahle kukhulunywa ngisabona engakaze sikubone. Qala kwami kumbona kwakuseRockville eGoli. Ngo-1978 kwendlula ibhlepha ngo-1976. Wathi mayifika laphaya amabhasi babuya bonke abantu ingane zaseGoli ezayishisa abantu. Base beyitela bayakhuluma ninjalo phela mina. Base beyitela yayingaphakathi emzini uma uMankomo. Bathi baba ungasaphumi mase kunje amaloli bayedlula kanje. Le ngane zize kuwe. Wahlala Jesu wasethi ngifuna ukuhlala lapha eparking ngedwa. Khona abangani bami abazongivakashela khona. Wayesephuma nesitulo esto ngoba ingekho engasemphathele sona. Wasidonsa phansi wehla basibambambisa abanesibindi. Wafike wahlala yedwa. Athi ziyafika ingane ngamaloli zafika zalandelana. Ezathi mayifika lapha kuzama sesha uyedwa lapha yana. Bonke babukela ngemphathi yezikhala ukuthi akwazi kwenzeka okukhulu. Wasephakame baqhweba labantwana. Wathi beza uma beseduzane bengakafiki kuye babonakala beshona phansi bekhipha ikatulo bonke. Baphinde basondela bathi babe lapha wayithola ikepisi enkoko babukela bodwa basethula baguqa bathi sondelani basondela kuyiphukuphuku lesi iphukuphuku lesi bashisa labantu khuluma nithini bakhethe ingane yodwa eyakhuluma lapha yathi le ngane hawu Nkosi bese ufana nenye yenkosi yamaZCC. Ingane zamabhunu zingene emanzini yakhipha 2 million kodwa abantu bayafa ikhipha ilutho. Kathi le yodwa into esicela kuba kukhishwa basemajele libuyiswe kubantu athi pho lizobuya kanjani nuka lento elinukayo yokushisa abantu. Njengoba njambane ingasebenzisa abantu uzolunga lokho ekufuna ngayo. Saphambi sathi ingane zanandeka ayibonge inkosi enkulu nyazi. Amen. Ngelinye ilanga lapha eBibisila ubonakala ingane yomnumama uzocela ukuphila iphilile intombazana. Yathi mayibonakala kuleli dame elingake isiphakathi yasi ivele kancane washaya ivalo baba la ingane ekhala lo mama ekhala ngokuthi angimtshela umnyeni wami ukuthi ngizala akasonke futhi la. Wathi mayekhala lapha yana bayitshela yavula ngefastela elalingale yakhipha ithukela elimhlophe yathi yashaya ithukela elimhlophe yathi mayishaya ithukela elimhlophe yathi ngifuna abafana abathathu abaneyibindi bangene bamlande sengikhuphulile umhlaba so ngeke sashona phansi. Babehamba phansi ulokuquma nje ukuthi kwakwenzeka kuwe. Babehamba phansi lezi zafika iqabula ingane sabuye nayo zayikhiphela ngaphesheya yasinda kanjalo makabonga uJehova. Uthi mayesayinjalo uthe kwaNazaretha hawu
sekhohliwe umhlaba lo ngwethisile lapha esibeni iziba siyacela ukuthi ake uphanse akwethise ngoba manje uphakele sakuphakela kubantu uyehla kuyalapha uthi hey wemanazete thathani ubhoko olude nilifake la usho kithi salifaka ubhoko lwehla lwafika phansi wathi ngababa buyanga kube lo mhlaba sengwehlisi libuye endaweni nawo mayibonge inkosi enkulu yengazi hawu inyanga yesibotona basaka yakhamba lapha ufakazi uNzungu yamba uNzungu wayeneyinwele ezayigqishwa zaduka zahamba sabone intokazi ikhashe ivetsha yayo siyekhumbuzo selanga eJudiya yathi masifika lapha ithi lentombazana sifike ebusuku beniyokwenzani ngoba lokukhulu ngizoya inkosi kusi sebelande nje lokuphela sakufurushe ngakweziliyo siyabuyela sovala isikhumbuzo ebene sasesihamba sizinsizwa sasilapha esikhaleni senkosi baba lo uthi asazi sokwenzani wahajelwa ngumfowabo oneminyaka yesithupha akamazi ukuthi akazothwa shonaphi yasiyathula yabe kunyawo phezulu kwetafula yakhiyama esithi hayi niza kumfuna insuku ezisithupha kwethe ngosuku lwesithupha uma labantu lapho nithibela khona bathi kukhona ikhehla eliqhenyayo la belamba nomfana odiyazela isikole sibeke emehlweni ledlula lapha ngakomgoqo bheka kwagibisila liyamba phansi ebambe lo mfana ngoba semladlela phezulu semanzakale umkhovu khona wathi mayihamba naye emsakathi wabo lapha esigawini uphansi isandla songiphela kuze kubona kusakhuluma iqiniso wathi mayefika naye lo mfana wamnikeza udade wabo wathasiko nokwakini lokhu uthathokane saba manje ngoba sewaba mfishane ngathiwa imude wasekuthatha udade wabo eyekhaya bamvalela endlini bahlala naye ithanda inyanga yezulu sesihamba nalo mfana ongumkhobe kade umkhovu ongekwazi ukukhuluma ulimi olukade siya naye lapha yena eJudiya siyobonga baba nansi ingane seyikhona uthini inkinga yayo baba ikwazi ukukhulumisa komuntu ikhulumisa komkhovu wasedingakwe wayishaya lapha ekhanda wathi ungaliye ulimi lomkhovu wathi ngikunika ulimi lwabantu ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu bezwakala bonkosi ngathi inyanga esikhona lapha leJudiya sihlendo latindikalisa yasenyatala sase siyatala lapha eduzane kwayo ithi iyeza tena ithi kubuhlungu lapha emzimbeni wami bekade ngekho ikhona indoda ebekade kweyikhipha bazositimela eGoli izawuqhamuka lapha ngoba ngiyilindele iyakhamba indoda efaka amavolo nantolini yeza naye kuye wathi shekha wena siphukuphuku sibonane phi nawe yathi mayifika nendoda yathi baba yathi ngibona nawe phansi esitimela eGoli ngoba yayime ngasemnyango abasibabona ukuthi hayi usefuna ukushaya isitafu bathi hayi ishaya ezulu seyivuthiwe yehle yakethetha nje ngizombi kwasishotho ngaphansi bakhambe sebephethe amasaka uzokuthi umlotha yavuka indoda yethinti ithi nginalutho kwathi masebebuya iza nayo lapha nenyanga ezulu wathi nangu lo muntu bekade egana nami okugqoke phansi esitimela wezenza lo ndoda wakheleni umsekhweni walathi umvakini kwahlabile kwaceza njengamanje suka uye kwaceza baza kubulala bakini wakhuluma inyanga yezulu ngithatha inyanga yezulu le emampoqembazana bathe lapho sifika nendoda esuka eGoli yayikhipha impeleti wonke umzimba wayo ithi baba ikhipha impeleti la mzimbeni wami bangiloya ngomshini ithi inyanga yezulu hayi ayikho leyo nto uyayidonsa uthi nasi nawe inalithi
uyibeka phansi ithi inyanga Zulu sondela lapha yambamba ngesandla yasithi hawu kanti igcwele umzimba wonke seliphohloze ngayixesha mntanami saluhamba uphindele emuva ngoba akusekwenzeka ukuthi sawuyaphila inkosi ibusisizweyo amen